Biara kwa bamfamra Katakyie 90.9 kese vidie zo. Enazo so yadwara ya trenkumya zo. Semni ya wo. Na enzema hodo na etwagu media na zo. Enzema etwagu media na zo de ebi entokwa bi asresem wati azie. Entiani ebedi ni nyina. Na nsenya ase ya wade etwamu. Ana yeni angasa ya de nyina international wanaja. Ebe ye report bi ana so be story bi wo eye video no so. Se abetwafo ese omu hia ne ma ani akade a omu ebe ye na omu so hwan ha omu ene omu so mo ton nsa no omu de ensem bi to abanso anim ene ye bebe voice ni nyina wa ha se ye omu se abana e bo no homoden de o de tene ma so na emom ensa omu nom no omu se still na ensa ne bo ayedene enti ene ye bebe voice no wa ha se na wo so wati bi hey ze de nyizu meba jo uko YouTube live wo Katakyie FM TV so Katakyie FM TV ye live enzo so ewo ahase ye na asemu o Katakyie Afriva eni kwakuma nu ntokwa no still na to nya ndwa yo na kwakuma no de nzembi tudwa wo se o Katakyie Afriva so wodeni na hwene saa wa yedi ahwene saa na sebi ase ojimi do enti wantia na azemu na ensema ode ba abonten de ehu azemu Ghana bi sweetu Ghana de zemdi ga kan no okọ entintem video no so a YouTube no Katakyie FM TV live wo ho benya bi ahwe no wa hye na wa like di amaye me pacho pi bora osisi YouTube Katakyie FM TV Katakyie FM TV live ho line time no live ho enti me pacho pi ena nsem no bebrebe na etwagu na yenya enu se na anu ya Ghana man panyini John Dramani ma betina konwa so no fuwa ne ba na eba form wade azie ero nam so ama energy minister also dey adesere to Ghana fo nyina enu se enka ewo se nso otonzo fo modre enka energy levy no a friend say dumze levy no enka yenyi ntum na enka okotofu na afanwo no later na ba ko bia yente 1 cedi edum se na nya sa ban we ya na drum levy no i levy wode ba ye no na omusi i levy no kotobeku manye papa na one de oba onfa to bia ntoto to Ghana fo so na esidai na afa de osade dumso levy eba na ene GR so ba bonten de nsem tuja ana wase GR se de enfata bano ento sa eto no so na eno na afanyo marking no so echeze se asa aban no na ne ewu pa so no ye kan no na de ente ne ewu nyina na se wo hwe Iraq ene Iran ene Israel fonto kwana abana so ama fango no ho bekwa atwe se be page ne mu enu ntina aban no ase enimanu ya waye U10 bi so no waye U10 se also akache GR for say wo da montum bo ati anza wo se abana U10 wade azie na Ghana man panyini John Dramani ma so aba be kache Ghana fo nyina se yanki akoma ntu yem one Bank of Ghana edin komo madin komo grampo asi finance minister din komo se fango bo be page akwa kodu abandara ne de enya adwuma kra enti Ghana fo ye da ye na we ni nse bebrebe na ena ne ebedi hu nkomo na international wanaja era so sare bi behwim na anu wo se abetwafo mo Ghana se maka ko mo abom so mo ase so eshi bi ho o madi nkomo ma international wanaja aso so enu ko di nkomo na ultimate se story na ya ase no aya adwuma wa ase enti won sensem no YouTube you know TikTok no yo ho sembu ode meba Odo
Zemdi Ghanaian no. Oba YouTube na Katakyie FM TV. Online also ye adwuma. Modern Ghana GH ana Modern Ghana. Oduru ho so a online no ma mo wa broche ne nyina no. Monye so 8 ewo ho. Udru TikTok so a CHA Hospital live eno no Facebook no nana eno no Facebook no TikTok so so sa Instagram ene eno no no you mate you many abekumi ohu obekumi papa enti ko enti video no so what is TikTok, Facebook, Instagram nyina obenya be live ahwe na before then no mamen koma and penifo free Afari Community Hospital aba ai no bedwetwe nkomo kakra ewia na ensema etwagu no ene yedi hu nkomo kakra enso so ewo ahase yi enti mamen ko na men koma Afari Community Hospital penifo akọ aba na ene de mo maye no yedi hu nkomo na ene de ensem no eroso pa enti yebehwe na yedi nkomo a ho nyina enti mamen ko na men koma mpenifo akọ aba enso so ewo ho madam bacha wodi ne yeze e ba she FM Janet ye fro madam Janet bacha na okasa de mamwa madam Janet bacha ufri infa na bae me bacha community hospital Afari community hospital Afari me bacha okay I say voice no for mami o for mom voice no for mami pa Afri kra wona ye akoba bim eja yes eja okay me ba jo mamen sanko ma mewraba fe so no and so akwaba me ba jo also odino say Midday fua madam ifua already me ba jo udibre ewo Afari Community Hospital no ene dey okay me a marketing manager community hospital Afari Community Hospital enti okay ya kasa Afari Community Hospital ene say hospital be no Afari Community Hospital ayaresabu ya kese ba ko a ya bie no Nkare Road ene Nkra Farms ena edin hwe ni okay enti Afari Community Hospital no wo Afari me ba cha ebo akwan kayo kwantempo so money Nkra Farms na edin hwe ni mu okay obi bu say Afari Community Hospital edie ne die na moye ewo Afari Community Hospital enti mu okay me da se oba Afari Community Hospital ye hwe nyarewa bebre ye hwe nyarewa bi ti say yani ye hwe yani ye hwe yaso na ya be hwe yense ye hwe ye honamani nsansa na afenso eba no emamu a eba na emamu a yade nketenkete aya na eta ha ma pa no so yedi mu akotene pa o community hospital Afari a oba ye be hwe o kama okay mamenko ye madam ifua ho ale baba chadaroma Afari Community Hospital obodi ma wa hunu odibra ewo ho enti mame hunu na ye hunu na bajo Afari Community Hospital dia na wo ye no ho Afari Community Hospital me boa sita Janet na ye market na ye also handle your social media platforms ni na enti ye support sita Janet Afari Community Hospital okay madam Jane aboboso de moye ne de monye dabe o ka se ani obo ason esen ni sa you know brebe na mo sa dwumadi wi ekoso me ba cho se oba community hospital Afari eye da juada da juada ye hwe yani ukuada ye hwe yani Saturday ye memene dance ye san hwe yani
Yeah, will be surgeon consultation, surgery is a hodo. I know to check. But for Katakyie, just say. Yeah, car surgery, sir. Just say, I did a operation, dear. Oba friend come to hospital, yeah. In fact, your medical officers are cuckoo dam, ewo. And he say, Castle, if you were Henia, a true. Henia, case 5 and 1 case 5. It's all case 5 for by a bayama. Several Bible or finance your or see a GAOCS and Sawe to me out. And see, Oba CS doctors obey. In fact, our maternity unit is one of the top notch, like AFA, a camera. Open Kwa Danya. Ubenya maternity one maternity one obana kwa one was any one dan wa ope wonko a wodanya ubenya ye wo ebi oha nsu ni nkofo 2 pe na be hye enti we dan ni mu ahodo tumi nya baby a ye won pa extra nipa na o kan ho no obetumi ada won nche enti se obi ba be CS a obetumi abe wa fair community hospital CS ni so okowo sa wo ne bi akwa ne so ebe ntumi push it aje ye emergency CS ye bi wo ho and any other CS ahodo wo goita pompo ni na ba ye surgeries ahodo bebre ye wa fair community hospital na o ka CS asem no bo ho a na wa ma antenatal ewo afari community hospital na emum mu kase ya ana why na say on kwankwanche bi se okwa wakowo ba doctor bukiri say obeni CS akonya wo so be ba afari community hospital na obetumi aba ye ye de marketing line betuja okay oba o ebia wati yenka even though umba maternity I mean umba wo hospital antenatal but then oba CS ebe ya ma ebe buki na ya ma okay na dabe na mo hwe sen ne yi no okay esen no nyame ya ye hwe sen Wednesday any nyina any esen nyina 3 times oh okay esen 2 times oh okay no ya dabe no esini Wednesday that's Mukuada ene memeneda okay sani esini aye bia o de fabra doctor be show kama mostly no wasi mesin tokro dem kama be kampo na obi a o se FMFM obi onu misuo na FMFM no FMFM odi ade e hye ne se ekutuo ebi ntumi nu ekutuo entini na oba dentist obe oye teeth whitening na account enti oba obi wa say o hwe yanna ye din plaques ase bi akeka o hwe bi musira tokro no di bi hihye we twie nko oba onbe di na aye feeling tokro da osim omutu etime fixe ana umbe sili ni nyina omu ye bi wa fair community hospital nto obi ka to be sili sikrambo so a ni nyina amosa ye no ye besi ayo ba doctor be show kama okay nice pa na mama wo mate se obi ti afare community hospital sa opa wo a bo ho aware mfie mienu mfie miensa awon nyama onze obade de most times ya na ema na ibrimu mbibri be man de ono so ti bo adwuma no nko a de ya wo hu ni se ono wo ye okay mama wo ye ma o se ya cho gynecologist it's my fa we ntwem empempi na mba hu se yenya ye mensisa okay waya su tumi tutu a bo se ye mamga se we de ye nindani ye betumi aka ye nindani ama we bibido be numa na ede enko obi o me ya so owu wi a ya no be de ebekofo recently ya na me hu se okay enye nindani ni nyina na ye nindani ebi o ha fibroid Emma was at symptoms. Uyo mese wa yasi tru. Na ona nyina agene. Aha. Ubekwa akọhwehwem na ye fibroid. Fibroid e mbo nkai. Ye mba nkwa unya 25 ekọ na otumi ya fibroid anytime. Wo, etu oba unya o mese wa yasi tutua odebra. Gyne neba Tuesdays. Oba ukoshia no catchers e bia we o mesisa say ni say say mo use terms here the gyne the gynecologist na doctor o hwe sa yare o hwe ma
Sa adwuma na ngamnya pa kam ko school pa sa doctor Oshemba gynecologist into a doctor Oshemba into we uba wa ya so tutu na oba Tuesday a ye don be ma gyne no obe bisa questions send your problem ni sitie na wa cho lab sa be oye wia na ye hu senti a eba ne sa cause what this menorrhea to me ma wa ya see o ya we have other fibroid ma wa ya see o ya sometimes cancer cervical cancer to me ma wa ya see o ya etutu umoja ebi wo ye nurse say ba ye ma ye ni nyina wo ba no count na o ka wo asem ta me do we betwem obi also want to me wa ya no nya miscarriage na say fibroid no kramoti mi si awa no ka etumi si awo na fibroid no obi wa ne fibroid efifi baako omu yima na no ho aton ena ya multiple let's all the kitin bebre spread this throughout the uterus wa wodi animu ebi also wa wodi outside the uterus okay different problems ma ehia ye pa ebe wenya white kwa wetu adjointment na asifo na still unhu so sabi obi wa na ya se enka oba bi what na nchen to me sent oba no be hu ye gynecologist oba person your basima sa pepe obe se o pese ho chi na abaya mo fa na mo tambe no mo yesa Tuesdays fitiana pa Tuesdays okay Mate na mo OPD ezuzo ho oh yes ma awasam so ma mentia mati fo ntia si enti OPD ni say walk in wako hospital na walk in otomitie me ya what's the first point of contact OPD enti ye OPD services oyare say malaria say ye utine migraines say ye pressure bibia ayare bia so hunam dodo star bia OPD services ye and OPD services 24 hours fitiana pa kwesi ahomachi adechi anytime bia oyare bia o de brafa community hospital e beje ofeso and e bia wo kro okay obi o diabetes kro and I say cellulitis e kro bi o cells na inflammation intini na oba OPD services e be show e be dress ukro accident kro some pomba hospital ye ho a obanko a ye be show kama enti dabe na momfa nya adwuma ye need that fanya adwuma 24 hours 7 days a week obi yare oba bi na si am refer no mfa nko other hospital bi a Afro community hospital moje ya je referrals ya ambulance itu there say bia car na unni and na de ne be ba ya bobo numbers not the true because obi wo ni car so unni car na jo ban hwa ye hye o ma bi ya yokunu aye serious answer na be na ntebe du kwan no po ye issue but e wa ambulance over ofra na jo na ambulance che ye baby a wo ambulance be fa o patient na ide ye de na ba oh yes because na me hu ni se abroche de e kata ambulance a enka most at enye dwuma hospital enka eye fie so no o yare ne afre o brabe fa ni pano case ne kwan de bisa but most at I think because of say obi be yare no e man ntimi so on fra ambulance ni say bia hospital nkwan na bia ambulance si a edu de den a ne de na ko but me na anya abrochi a kam na minim say bia say ambulance krambo no eye from fie to fie na ba hospital so no na nso ase de mi say bia eye hospital nkwan na ambulance si na ebia duru de den a ye de kwa kesi mana se bia bisa etimo no say obi yare say bia waka obi a ma onko pet taxi cha kwan krambo oh don't fair ambulance services say if the only way be ambulance need to can say be omoko kofa obi fufuro baby but you call the ambulance for the phone number na obelenke o normal be fa na okay Madam Jane yemra awo hosem no kakra because me dey awarded here last be madam for girl be wo ware ye ninkuma afodi ani pa but ebi echi na oni problem bia mema so nwo mema ne bi so nwo oh yes yes mema ne bi so problem senka bema de obesie wasini so awie wo hwa o de open wanya nya awie
ba so bia ne nkwamon so bia ohwie gum kama wa amfa ngu baabi esire na awori ntimi ma e be mana fam unma the father, like the word father, a Hebrew word. Father Eyenkwa umankwa, so it means giver of life. It's yeshua enkwa mwa. So what I say, te memma numpo na nka omumankwa. It's problems di bi o ba bi enwa. Na ka se bia yenko hospital enko hwe niku be ka se me de meye because obu ejuma no na so. Ubetumi abu ejuma so na wo sperm count go very low. Sperm di bi yensuo. Utumi release or but na mbwa no omuni ahode bia ewo wo enti enye mbankwa na enwo be ma ni bi o accept ka fachi e kan so mo ye saadwe utumi wo no ye no ho guy ko hospital sit da wo just because onya erection utumi bu ejuma ye now so now wo sperms no ye so sperms na so semen insuo na ye hu no ye fe ni semen but enwo na wo insuo na e ba no e na ye fe ni sperms it is sperms ni ahode a ubetu etu said entimi nkwa abua ai wa tu petetu sa no asena krabo sa obi wo beka se na wa wo mbanko ama me wo mbema mbanko but eye bema wa said yes anka ope oba bema eye wo no so deba enye oba no ye mba no ye chromosomes no eye XX ena bema de XY enti so be wo obema na eye wo obema no mom na o se uma oye tumi wo bema enye mba na said say ebe wo ope bema chincha ye wo be eye wo na wan fa y number media no sem kata me wo ba me ya na me wo star bia me de wo ba no sem ka bema so a eno de eye juwa de eno de me do tumi mu se bia because me wo side bia sem ka me pe bema ndi wura ozizie ya na no me fa me mazizie ana nya sanete ye say ya dwum ye sane hunu te bia mo wa ka chifu de star ya working infedim so da infedim so da na mama hu say say wo star bia itimi yidinya ema na no doctor was say so pese o be ma no ase o mpa no 10 ni si no ama wade bi na na 10 mpa no ti bi na oti ko ni si o 10 no sa na be oti ko no fa na akọ na be no ano o pe be ma bi o pe nta akọkra bi na bi ye ba pre committee hospital sa kwa na no be mana ananyesa oba no doctor ni dem komo o say e bia doctor so experience and so the omo free o the oba hospital I always tell my patients and as omo aye ni omo didi nkomo say e call round sir ya catch omo say we education the ma public ni say so oba hospital doctor no ye kakai ye very be patient doctor relationship so we and the most I can say the patients are always right. Clients are always right. Eye onu no ne yare no de aba say ye mwa no wamba wo doctor we djuma we sa so na wo su patients na waban so one for respect any dey na ma doctor na obede na wa show ye so what me say until ba hospital doctor dey nsa be kan also hu ni din nurse o hwe o so hu ni din obi oni be nyankita wo dey name tags wo hwe ya tire no ma name tag obi adin wona ta utumi ready abisa no o ma me nurse me so ye force my fm me say amma yen kase bibi nsuo na so bi eduro bi akoji onum na fa ye bisa se hwan ene de mawa obe ka nurse na no te ha no nso nkofo run shift yeah run shift upon 8 free 8 on the 90 you see and we should know this little ebi o ma we eduro bi se konom waka o yare on tias o doctor yare obo odin ase chese obenya abotre a cheche wo yenti ana empempi no ya na patient o ya na on ha no se obebusa no yama no se no krenye menye se bia mo ha na America after committee hospital there ma she da ba e de abusuafo bebi aba mi hu bi sa da wako hospital bi na nipa no yare won se nipa so onya yare a won se no bebi pace na wonamu no na wadwene ye dey e wo so ntu bi kasa nkrampa won fini mbu se
Obiaba hospital no busa nurse but your friend was say no mother the wa o see ebia better tiama no ne sa ne ma no ntubo wa no on pempo say sir obedai obebusa doctor na na bia nurse ne no din ne na yi so no because emre bi me de me anga some wife call hospital bia me ntimi modin na all can say won say o kan food na ne yi na mo de ne train din ara obeti ba hwan hwan say ka beti ma hwan ko ama hasi asem so obusa nso nhyira nya asem anka ye ebufu sema na ase bibisa so no enti empempiri ana ya na enye o mu ayarefo na o mu bane sa ne ma no ebi so o ifuru mu on say o kan say patient always were right ne sa ne ma no so bi o baby are na obi so o wa ne de na abro so patient bi wona de na ye abro so but after community hospital me de mabusua ne bebre baba me nya hu me mo ba na tisa kameka menya hu sadni madam Jane ma membra ahasi yesi yare bia ye kranko yare okra enko chronic for ebini die ne bitima chem yare a aye kranko obi ho a o se ne ti ene ye ne ya wanom painkillers awodo wakọ hospital awodo wakwa enko nti aye kranko da no so ti se ni pe wonya hoto so se o mra for community hospital mbetu asiama no hospital Omra community hospital affair yeah the neighbor my doctor you be running all kinds of labs and also run them out ni a good problem na say baby e free na doctor ma wodru say the be also no ma o better no wanya asundwe and you mo lab na test awodo ni na yeah lab ni test awodo ni na ye bi try x-ray after you just scan a hodo okay oba e be show kama oti kwanko ya be to say diabetes okay hypertension okay stroke heart attack ischemia like heart failure yare ni bebre okay we chin unya ho ayaresa o debra I don't know your problem as before they say yare a na yakọ drugstore oh Mrs. Yemia mitia ba yare bia ba be shatia start with 80 paye yes wa dwene e bon ka ye say bibi koso e wo honam ni mu a emboa no enti every type of disease bia ba be start oti so to ba ye lat na yare ni bi wa esese esese pa especially mba ye hu yare bebre esese etu adwuma say ye we Senya labs and shushuma ube ko meka cheso eye BP eye say but oba na ye o lab na ye hu yare ko na otumi takla ebe ko enye kranko bio me asem we na meka bi dia to so okay so bi o ho na o yare se o ko pharmacy na se bia eye wa kotodu ube ko nze ga na se so no kwenie ade ba kwa me ho na ye me ya ube ko no GHS ni akra na se bia SHS ni akra na akra we ba be ye drama o se kono ma yengu bi adwuma e wa hasi but at least we yare ko hospital ba doctor krampo nche se bia bisi na yewo na wa ko pharmacy se bia kwa kotodu krampa me hu se na krampo ye normal sa doctor na twa drama we anya bi wo bia hospital ma no atwere se kono koto ene de e sanse doctor twa ndi no won maduku akwa de o de ma but ase no tipa wa ya only say edro bi wo kra na ye de ma wa so di egg enga so no milk okay into akọ pharmacy SS not one no anko pharmacy school debi even for MCC certificate ko only bi say what enti nipa bi sa no obeda ka chose mama edro na mdam endi milk endi kosua okay ubenu medro na oyem ya oya ubenu medro na honam ya obasa obeju wa wonti ase okaze dunko na nye sa na na ye edro no wo na chiwade aka no ai eto ba hospital ansa na benu ombechecho mama we no ne time say ye ni say we no ma mendi we menye we ni nyina abo ama ya promudi na sipi okay obi afafro o tie ye ya no e de bay difference be na e wo enso so ye wa for community hospital anu nti a wo se nyinse na wafa no onya hospitals awodo ni nyina no omra for community hospital antenatal yeah antenatal si adie e hodo sao e hoye de papa eti
The actual say etie for mutie omaba antenatal da, especially beginning of this year. Yeah. They've seen a lot of improvement. Oh, okay. One, you do fame, you educate too. Oba antenatal, you chill. Kwan ya befa school so oba ni mu. Okay. Obi o ha kwan ya also usifi can say eda how to sleep positioning. Nyoma bi also onye ye chechro. Body na asesa no kwan ben na obetumi esi o dade ye exercise ye born jumsa ye sanso mom nsuo malt na de mom matisi esi nsuo nso de mom nye nsuo bia so alkaline water ebebo woni abofra no buy. Oh wow ye mom drinks a block of chiche biscuits. I mean something to motivate them and make them happy. And obantinenta obi enu mote you get to make friends. Yeah, exercise. Na yesa. Na yesunya ade. Enti educate and crop for na bresu so ba be wo so a. Na ukoye maternity ward. Ukoye say operational be your surgical ward. The place is very conducive. Fine. Yeah, nurses or midwives no more no so. Omo inimuti ombe kokro. Yeah, we dan kakra. So open normal ward the whole fe we neat. And some are private rooms, any VIP rooms, maybe on one person on Kwawada, or who can for be can know bet me a bet night. So, what's not 2 days. Everywhere you mom person be coffee. Now I want to hotel. Who call your TikTok page? Okay. Who be send your rooms ni bedding. I more fit. More fe pa ya ma extra bed e be o ma mi abet na won chenya ma mi benga baby ada fridge e wo dining mu odu aduane aba o put me the show your canteen services o mobile round anapa ma pa cho be di day no order mo de be bro wo inside we nyina no hospital nye hotel dabi we nyina ubenya no community be ba cho mo insurance. Insurance. Moje. Ana je baby na massage. Insurance ahodo bi ti say. Yaji premier. Okay. Ni aji Apex. Ni aji Acacia. Okay. Baby. Ni aji NHIS. Ghana Health ni na NHIS yaji pa. Oh, wow. Oba ye show. Wow. Yebre no aswan sa. Na asanga kra mo betutwa na mo betwa to na yempeje mu. Okay. Etie for we de kakra meti. Ma fa we tew. Okay. Menyanko bi so ba hospital wa for community. Okay. Na de ba ko hu ya ni se on se afara community hospital ni pe ba no doso. No correct. Se je ma for jawa show hu. Ba o se de ba ko ba na ni se onya kwan kontem. Because doctors no say doctors on doors consulting rooms no doors. Yes. And the doctor we better nurse na ring ringisi ya na mu room. Ana na lab so akoye so anche. Within a short time na lab na ready. Aba. Sa pepe. Ana come say ana say ane. Enti menim de enti ma sa doctors be sa doctor no doctors. Enye izu because hospital ba ko pe na doctor ba ko pe na. Kasi ba no hospital ba ko pe. Community hospital ye bia e hoso. Hospital kesi e mekanisa e wo ye mantem. Nti enam ze nyenya nipa dodo nti. E wo se yenya doctors ahodo. Mo be wo consulting rooms nti da be ya se nipa ne bampo no open tema. Okay. Onche. Ochichire ni nsa call doctor oye ni lab na obesia akogine dru. Okay. No ko sa pepepe. Se wo se agine to onso anaja. Ya admit no akoda ama ne ho atom. Kama. Sa pepe. Nti anu anti na ye wo doctors ahodo bebre wo consulting rooms. E do mo ni na so yade. Mo na wo adwuma pa. Okay. After your last year be kana. Enti de be betwem ni say wo. Yeah, Baha no mudi nkomo. Yeah, the market line need to jump. Okay. Yeah, fair be priority cards. Oh, okay. Yeah, work card I would dry the my client. Intending say, o love so ba be ni na. E boa na nka waka sa tutu na nkore mo mo jono. We ye afufro no person be join. Oh, okay. Yeah, tisuma. O fair line na
afisi esan so do film wo de na kwete protocol because your person obedi la so bi o teacher ni or child or class or person your fast be checking no ko bi o ye adwuma or bank nti omo mu ye say adwuma ni nyina omo ni time obi sa no first marketing line we ya oba ye do be film fast ye do ma doctor ye do collab protocol special care for such people your special doctors for such people after so labs no so yet to so ye de edema enti me hesitate say obeba for community hospital wonkwa ya wa onkwa ye wa hoto so your health is our priority enti wonkwa ho hia ye as a client as a patient oba so ye wo lines ebobobobo dan ne ho hotlines ebia waba nurse ya koye nimpa obi etia onasma na anyefe o friend line na yetumi di hudwuma ma kama bibi how suggestion ebia obaye no unya anka ye ni say ye tie bibia enti line na mobile hospital na embobo ho for decoration enti mama musa company bo wa kono suggestion bono de aboho so be 10 years when yemi mko every blessed day bia every day ajiwa fantum anasa ajiwa friend line no instant ye be hu bibia ma ana me so okro to bi nyu bibia nkwohwe report bi nkotum enko yu bi edi adentia meka ayi obi wo ha ye ka ne sei no na me ni madam Jane no ye mahi na ma sheda atwere bibia fa madam Jane na sei no be investigation na ma ye be hwehwem me pa say ente sa ma nyimpo ne akwa hwehwem kwampo obi ani fie ye dinachi e bia ye be hwehwe wo wi na ye be hwehwem no onye so na wa na e wa ko yu bi edi